Para bangit bad perlau beja hakade ka step sinangkong hadian ka New Year hadian ka Christmas nga kwa ban ai ko blay biang such sen yipi ka Christmas ka bakmen ka Christmas badab de jikrku kam tam nusnam thamai bakmen bagdang sudah rakhe la arshi mentah teng ai ko blay pina magata snam thamai bakmen snam thamai badab de jikrku blay kurku ko do ya ka jik im ki kam ki jam jitmo bha chopi ha kana ka step tengah pedang borang yang tidak cekman hakane jika nem banakong jongus nam hajar bulai tengah sedang hikan makata dak berduai pan pembuat dak tien jomble tengah khot ngawari pi banyak bentalem hari jduai berduai bo blai kurku jika nem jengi bo blai kurku uslam thamai jengi blai kurku ya kan kita yau jengi ha ka kerteng pa parukon bam sem bo khoj amen ngai ngui me blai nem tan uslam thamai bangdam sudah perkhe la arshi mentah pada Christmas berdang sudah pergi lah setayau lunas setayau kepada belai try kerana kan step kepada merkuyu Muslim temai abang Muslim temai long jika kerkuyu ini ban nang peng kecing emet jem sem jengi kerkuyu kan jika niam jengi ai kan jika niam jengi kalau jika jeme ipa ni kene baru dau Chris try jengi amen tak kuan pembuat jika niam jengi tak step dak popular nak tianu belai kaciti benakong jong Petrus konang baar tartar to terang ya ka bun kum ki khunlung badang kha ya ka bun mense basmur kaban pensan ya phi cha ka jing pen em menta ba philamat ba trai ulong ba bha to wan chu umau ba em ya ka ba ubala kentai daki briu rei la pedang penban yu dau blai bat bakodor khmat jong u piru pilong ki mau ba im bala de balate balong ka yeng bakan jaman sem cha ka jing long long do ba khoj bantarwa ki jing knya man sem ki bau blai updiang hun lang bau Yesus Kristus kane kakten utrai ni sangu ya ublay para banget para lok beya ngako abani kai niam na katuka sipule ba langkot bar basau ternar kiti jong Petrus kana katuka sipule ngasau kai jong pule Petrus ya tho ya breu katuka por pan angnot ka we ka jang not ya ka jing ba baru ong tomat bau try ulong babha hakajing im jengi isem bau blai sau long babha ge ma de kaching bha chu hakar kom ba pha jong kaching im jengi dan ma kata ka mat elap ka mat kai niam jeng ta step kadai kan ni tongan ya pet sa phang kaching bha blai ba tung nya mat ya kaching bha blai hakajing im jengi yo ngila ma de ka boros kata yo ngi komplet aku ampukan mam tak step kacing koridor kacing mat ya kacing kerku ya kacing bhau blai ha kacing im jangi ngi kum kanang buat jong Chris ngimla like ngimla len ya kacing yo i ya kacing yo jangi ya kacing kerku bau blai kerku ya ki ngila mat ya ki par kum kanang buat lagi ni kwa balong kanang buat basisa hab mat ya kacing bhau Chris ha mat ya kacing long Chris bat kata jing long Chris kedai balong hangi ba kata jeng long Chris kedai jeng long babahau Chris ngap ai ka ha ki wei pat ha ka chi imam ka se jongi ipai chak jeng im ka apostol ka la long long bol Jesu ta mar ke la mat ek jeng long babahau Chris kidang cukran chen sa phang ka jeng long ka apostol kan mau gospel jo Matius na basau ka pratar tar habab Jesu la khat ek tu ki saungot ar ngut para belong kena tong brio kita ke saungot ke ik jeng bau blai ke ik jeng krau blai Jesu te ke ino kam bakan jado bagi tray ke sim ke wei pak kam bakan jam mesin ke le i ke jeng bau blai chai dar ha gospel jo Matius nom khan nyau i wei ter people le ka ham tam khan nyau sao ha ke jeng kaladur Jesu halo lum tabor Habab Yesus la kala dur halo lum tabar Petrus Jacob Yohanes le ikramat ka jeng ipu ipeng
kata kajeng krau kajeng kaladur Yesu hatu pepetus rana khanyeu so try kapha in sa hang ne in ta in te ki yin trap tak bata jong pe ta Moses ta Elijah bat in sa hang ne kili ma de kajeng ba jo try kala kemen hatu kata bat kila hun ban sa hang tai te kila kemen hatu kata nama kalamat ya kajeng ba kajeng krau jong ble Ipule ha ka chithi ban kong jong Yohanes nong ban kong lai kong yalap ye pio Chris bang le i yalap ye pio Chris bang le kta yalap ye pio Chris bang le mat kama ke le mat ka sing bha jong ble dengan ma ke le mat jong bha jong ble ni aya ka ha pi kisenran ke le mat jing long ba ble pa de kata pelong iki ban buat purai u kin ta ta ka jing im jaki ha du pakut ka jing im Ikan mau tu gospel jeng Lukas na ar po sao kala ter hadu lai po ar. Kita ke ar ngot ke bril kesenran ke balik Emmaus. Hakanya so si joki halanti kalamat kalikan du Jesu patai ke kawab kaktianu bele ta chwa bang ya klat barki daula klat barki kilong kat no kita nuat jeng ni kisarhem. Yelo mat beli i ke jeng bha jong bele. Kata kajeng long jeng apostol pada kata ko pelong iki pastang ban im jeng im batmai kilek banyalam yo Kris ha ki wepan ikan mau ba ha ka gospel jong Matius lonong kendai do kalai sepang kajeng khot ya ulebi apa Jesu la khot ya u ik jeng ba Jesu nata ter dalam buat u ikam ba Jesu la ba ban buat ban imba Yesu kalalong apostol nang buat para Yesu balai namar kila yo mat no ula yo mat ha ka ching im ju dan sipun ki bai pat na ka jutang patmai ki be thu yang ni sepang ka yo mat ki stan benang kong yo mat ki sanran ki khat arm ka apostol ka jing bha Yesu te kala mat jing bha ju bar ki kwa ban mat ban experience ni on the ten pareng ban ai ka ta ki experience ki cha ki bai pat Pule kam ka apostol nong ba ar sapo an sa penyeu kistan benang kong kilamat of Jesu ha kata ka jing kriya ka pu ko jongki tena ma kata balong kenong buat ba si sao Chris pantip ba si sao Chris ban yai ni ka jing long ba si sao Chris ban yai ni ka jing buat yon kam ka we sorry ka jing buat ka jing experience ka jing omat ka jing phao ble ladang ni long blam ngim long kumbang ide belong kan mau kan dia sisa ngim pat mat yo Chris ha kajing im jongi ngim pat ya kan do yo ha kajing im jongi kisenran kan arngut ka apostol oi we pet no la mi bu de we pat kalau mat kajing ha Jesu kalau iyo Jesu kalau experience kajing im Jesu kalau ne batu ki nya pu arngut kisenran par ki we kistan benakong But semangi kibalong kena buat cuma ta hak kan dekat juk bamata kita kam hai kan dekat life experience kaji experience kaji omar Yesu hak kaji maman la kasih jogi nama kata mentaka step tu ni pusan cucu tu ni hika cucu ya kajon kam kaji mad Yesu ha kaji em jogi ta tu ni kali metangi kung nong buat jung haki e mo ki benta ide ban mad Yesu kum nong pun em nong alam jogi nong sarai jogi kum blai jogi bana dong sadong Keklampet pangi umdan su kemangi la on barbor hakadur bri ba pau ba i kadur bri dan pangi la maki sakramen la puangi nyau tadi ki sakramen la ai ka bai sikai mensua sepang ju i Yesu hak sakramen tengi ni pakan mau piang ba ka jing mat jang i Yesu menta kumne ka de leng ba ki sakramen natu ka sakramen baptisma hatu ka sakramen ketiu i kum krong bod jang ya bi i ha ki to ki sakramen Padai na kata-kata ka balang kahikaya ngi ban ik yakini ki sakramen nama hak itu ke nyau tali ki sakramen Jesu don i Jesu don ma uba bo yakini ki sakramen dai ma upan hang to ni piding ki ki sakramen kum kun saka yu Christ ko i piding Jesu ba im hak ador jong ku wang anong ku ka jing im char ba bam ka do janga iyo jing im bam jukut to ki we ki sakramen dan ma kata ngin yo ma Jesu da ka bangi piding ki sakramen Kum nang ipdiang iki dah kabangi pengkrep ha. Kum nang ipdiang iki dah kajeru belai. Kum nang ipdiang iki dah kacengnek. Baju sudan. Mde kum ikpu bangi bam la yeu. Tiet bam la yeu. Tu ki mde. Kam de katang kajikan mau kada kaji sisa.
Pat tuan bok kabalang hikai ngi sesu ba im dan kad bengi u blai ba im badai na takadaw ni borom ni ungra e ji u ha ki person ba pa tanama kata ngundan po ba pataya baru sakramen tangkan ni kawe ko abon i yo mal sesu ha ki sakramen eucharis sakramen sing pla ba lomal la ki bar ki we kabar hangin yo mal sesu kiktin bokren dan syuban ni kiktin bukuran belat ho hak jutang bathamai hak ke sound gospel hak waypar ke benta jesudan hak itu ke hak kiktin bukuran kajipule kiktin uble dena kan ka daw kabalang kristan pika yangi haman kijile niam mban jingle niam klam kiktin bale klam kus mla dei ma u boong hak gospel jung yonis nang khatsan san klam nga phemla bale eru teka balang kasau thoi kane teka pasau thoi ki pa chaka baudana ktien jum banghide banyau kor ya ka jing kodor ka ktien baukren hangi dai ne kane da gospel jo Matius pekan mau about okso Jesu maka lakpu ya kitkin mau Jesu ong ku brium im tando kupu im na ktien bawan nau blai pek dalam kata ngi de ban yo mat ka jing sma ktien jong blai jing im ktien jong blai ka jing pusan ktien jong blai kaya kasi mat Eucharis hak si tiba ng jong bangi pulay pimentan jong Petrus ng arlay sa tertewang to tipo blay ulong babha to trang ni kadud to trang ni kabun kung ba trang kulong ya kadud ba ajing emyake dan makakakti no blay panangi kalong katak ba ajing emyangi maday na halor kare nong rim ba Petrus haka gospel jong Matius saba kut klanong benrew de prata ter uang chano triangle mar medan ketien sing im ni kero buat jong Kris ni bayalap ni bapule ni bayusngeu ni bapuson yap ong iu Kris ha ketien sing u kane de panlong yang iban ma ya apostol kelia ma Yesus physical Jesus bi kedua kadar kemut kedua kemat kejeng long jo ni iu mentah hakis ha sakramen ha ktien tu dan bangi ha ktien hei susu ngi Yesu ha ki duwai bangi duwai mana kapor Yesu bakan sepang duwai Yesu boy kai ngi banduwai aba ala ngut dana kerteng je ngadon rengkat barki ong de ke duwai bangi pelong lamar we barkan hun kade pen kan ma yangi bangi o ma yo bleu don rengkat bangi uyo duwai lang bangi kata ngi dam kom kenang buat mentah dan ngi sau tu akan kerukom ngi nyau kor ya ka jeng kodor ka jaduai ngi nempet banduai ngi saduai ba ya duai da kai papelek jumut dan kata ngi kom kenang buat jong Kris ko perlok ko para banget de ban ma jo Kris bau Kris sudan ha ka jeng duai jonga ngi tikna bagatu duai Kris duai bara ngan sayo gospel jong Matius da ban nyau pan IP wat pensem tit pli en pli tit in pli kane pen iba ngideban ma Jesu ha ka jadwai ba man la ka se jongi ba om tong kata boleh gospel jong Lukas nang khat we ibe ter Jesu ka jadwai ko mne wong ko pa jongi bet ka ba mot ha ka jadwai ngideban yo mat ngideban yo i ya boleh ha ka se em ba man la ka se ka jongi dengi i boleh ki sakramen ni ma di boleh ki sakramen ni ma di boleh ki tien ba em jong kata e dengan ma di Jesu imar Jesu ka se man la ka se tak jadi para beliau. Kali ban maju Yesus ki para beliau. Ngade ban i Yesus para beliau. Ya ke ba ke mada Teresa ke kuat bamta hakan ke spa aslan ke jongi ko ngai Kris ha ki para beliau. Ngai Kris ke baduk. Ngai ba sem abai ko kop sem kop siliang sem siliang. Ngai ke ba ya pasurok hana la ter pe. Ngade ban maju Kris ha ki para beliau. Kani ngade ban no ke cengek ke ba jeliu pan maju Kris ha hakadur kadar ki brio. Kita sudah berke Christmas. Walau balong brio kadur kadar jongi. Ke katu. Hakadur baplot, kadur bapop, kadur besar pencoy, kapop mengilek bunjang. Leu wan pau hak kadur kadar. Omban lemah lepop hak eke baru ulah sim kemata jongi. Light no anak kapop. Tengi deh bani yau Krishna makata. Ide bani maju. Hak para brio ba imman lagasi. Bala tangi maju Krishna hak para brio. Ngoi pingin lah tene ke huri hura.
kerja bisnis, kerja anun, kerja syok, kerja dan, kerja elek kum ni kum tai persa ik prabriu. Bet, ik mawa gospel jong Matius na arposan sorry, arposan sekelai pewe ter sau penriu. Apa kot kerja besar belayangi, hey besar belayangi. Halor ki kadang rim belai besar ni, belai besar ni, halor kadang rim bangi bangi lebah ya ki para beliau. Kabamut ngi iyo belai ha ki para beliau. Ngi mari celong belai ha ki para beliau. Belai bawa long beliau ha ki celong duk pada ki para beliau. Kane balong nama kata ngi kum kadang buat jong Kris. Kadang long sisa kadang buat jong Kris. Nyap kecing jong ha per tu buat kecing jong hap dan kecing long Yesus. Kane nama kata iyo mat. Ketika li yang ini mentah kalong, atau ngi mat yo Kris haki sakramen, atau ngi mat yo Kris hak tianu blay, atau ngi mat yo Kris ha ki prabriu ki bay kendo, segi mat yo Kris haki briu bay ngi kendo, ki briu kum kani katier, kaben badan khmat janga, suki khmat janga, kani akor khmat janga, kaju ki briu, laki longkat baki long ke beduk bestat beruspa, bapu kuat bakia apang besitong. Kris sudah berki. Nanti ban yuk amat nama kata yukir. Pada hang tak kecik crowd jengi. Bandang yang amat kecik im jengi kamha. Kapar kalaru kecik im jengi we. Kepapun. Hang nong ngin yuk amat yuk Kris. Ha kecik jia amat lakasi. Are kecik jia amat lakasi. Kecik jia badan jengmut cibun. Ham tam kecik jia keba lesekum kecik pang jengi. Kecik yap jengi. Bala sain dor lese. Bala mang do bleng le no. Akut kapal jengi. Kecing siapa mana kasih hamat Ukris dan hang tu hak itu perabrir Ukris dan ke panikai ini hak itu kecing siapa pamarway jongi kecing siapa barka kanun. Ikum kena buat hamat Ukris hak itu kecing siapa mana kasih bangai kendu. Pakacing jeng ketika experience daily experience dia kendu kecing kejaj kecing siapa kecing jongi way jongi jangan. Tengah hadi Ukris hak itu kebentar. Ngi kanang buat jung. Pada Kris wikaya ni ya kata. Susu ini iyo Kris hakane kamariang ba internet jungi. Kamariang kini tau jung blay. Kini ke badang ki ting ki se jung blay. Kaparte ka bangidan. Pada na kane kadau Pope Francis hak citi citi sarai jung bakar teng lauda to si ukat bakane kaparte ka kami jungi. Mother Earth partai dekam kami jungi kini kijing tahu apa saudang ban ni kalau ngilang komisi men para kabang ide ban borom ide ban yaki kayak gitu baru ya kijing long Kris haki baru Francis Assisi urkoi bakrau kabalang yalap ya kijing merat yalap kijing kodor kini kijing tahu saudang nama Kris lamat Kris haki tu kayak baru dan nama kata aku aban orang kan step kini ban mat yo Kris hakine ka kamariang nyau kuar jing long kamariang mat penjat i kamariang mat persne yo kamariang persne kol mare ka borom me kamariang kam ka borom yo Kris borom yo ble babu bathai ka namangi lo chimmen para pat para ble jing thao bangidan ki jing thao tena ma katam ngim kren man tan sepang ka jing yo mat ta kum no ngin yo mat yo Kris ka jing im jongi ka jing kalim ta marata matan ki apostol kelamat कि किस्तान बने कौन कल मार जिसु कथा कचिंग मार जो के कल फया कल पकड़ लाई कि bre कि रब बने हिकाय कि वे मंगी बमता कुमनुगन इन मार जो Kris कि पोले का साम सापु आर वे ter उन तो साम यनु जोर बक स्के का थंग या को का पॉल योर चित का स्के चित का अंग वाई को का थंग नन यो बन को mandi ko an sertanan mangiru blay ulong ko jing im yangi tasisa ko te ko ga jing im yangi tu blay na ta banyo ban trang banyo ma yo blay hap trang yo ko ma trang kaske im de ta ba trang ka le wat te banyo ma yo chi su ka jing im jongi de ta ba trang hap le ma yo ko nong ma kabalang start ha kathau ki lat ki boj kumno banyarap ki pai batrang yo ble kachna ki yeng mane ka khodi ki bre balik duai ki sutra ka khodi ki bre ban boleh ki tenu ble ta ki tu de balong ki ba lat banyarap ngi banyo ma yo ble
ngatrang yo ble hakisa kamen o mane ngatrang yo ble balik dua hayeng mane ngatrang yo ble hakisipule ketinu ble ngatrang yo ble e ketiki beri ke bangal o mane ju trang panakong don kam ke trang kasam kandai kasam ri pulai susu ko ble melong ble jenga tangi ame ngatrang ke trang hadir bangla trang kapal lo ingi balik daki kam kabaar ban trang yo ble ban yo mat yo ble ban kam balik daki kam balik sitom kata balang kabu ikipor ke nyausi ke si benyau long kalau ke si jong try ke si poyak babun ba ke pai rungai ke wan siki mane hak balang man ke si ke don kamar khoi man ke si ke balang ke dua step dua mid dua singi steng singi dua je staging bele kita ke baro kai ke pai ban terang ban om tang ban terang da pendap da ke kam ke babun hipule ke si tiu jakob lanang basau nyau prau ong dia jan baru beli menjajan bat pi. Kajeng kuat ban jan bat beli. Kajeng kuat ban yuk kajeng imersen. Kajeng kuat ban yuk kajeng long beli. Te kide ban long nama kata ke bat trang yuk beli. Bandang na trang yuk beli. La kuat ban yuk beli. Irsio maju. Di pulek siti benangkong jongu Paulus so Timothy. Benang ban real cut way. U Paulus dia tu ya u Timotheus. U om pide beriu jongu beli. Te beriu balapan selek jong belai tanama kata kacing im jong pi kadai balong ke kacing im per na ki wai pat ngi balong balapan selek do belai yang ngi lapan selek hak baptisma ngi lapan selek ke sakramen jipes kem ngi long ke jong belai nama kata kacing im jong ni kadai balong susu kacing im penjana ya de kacing im ban long balapan selek ban im kacing im kumbau belai umangi ngi ban im hak tiba ar Yohanes nang ba ar kapra adu ar po ar Yohanes tu ha ka por ka man poi kita ki Krislam ler ka ban yalam bakalai pi manu kita ki Krislam ler ki bon ki pen choi ki bon ki ni kita ka ba pen bakalai ki im jangi ka ba pen le pop yang ni kito ki de ki le pop ki jing le jeng srap jangi ya Krislam ler pelong yang mana pop ha ka ba juk ka chithi ka sebakut nang ar po lai ong pi penjab ikini Islam lan kalong kane ba ya pi la pensle ini kata jelang pala pensle jong pi long ke kon jong ble te Islam lan kene mla ya pi barka e ka thong ya pi la pensle ka e ka thong ya pi la khot ba pendub yo ka jing imbam jukon parlok be para bange be ya ka jiyo mar jis su ka e ka lam ngi cha ka jing imbam jukon ha bakut kas bakut jong kajik im jongi ipule kitab cipen pau anong balai arpel uble wi ai khot be kwa yangi bangen yo ma di o ngatit changkhang hayeng jong pi ba pen pli bangen ya bam khawai bat pi be uble kwa yangi bangen yo ma di o meneng la ong sepang ki nyop tadi kisakramen bale ubo yaki bangen yo ma di o pi kita ki banga ong menne be thau ki ke baro bangen yo ma ka jang kraw ka jang long ble tu ong hang ne ngadon ngatit chingkhang pen pli chingkhang ngan chong bam chong sa bat phi te kai ka banga kwa ban ong nama kata hakan ni swa banga boy sa kan ka jing pukut ki bala yo ma yo kris kam beta chu yo ma ka ji yo ma yo kris ka pakala ka chi im jong ki pri ba ma chi sa yo kris bala experience sa yo kris ha ka jing im man ka se jong ki kala long te pek mana taresa kariu krau kabri kruniam kamalong lem ki we kruniam kalau ma du kris hatu pakala seng ka we ka seng kruniam pentrain nak benta gitu ki kop sileng ki sam siniam ngalama du kris apa ngalama du kris ngam la su pan samjar ngapte ka be ka hon hab seng ka we kan hon pentrain ne mata kine tenama kata ka ma du kris ka de pan kala ya ka im jong pi jana kaden pelong ya pi ngaban ong ngade ban le pen meneng ong pi ka si ti pen kong jong Yohanes men kong lai wa yalap e piu bangal e yalap e piu bangal e sel yalap piu bangal e okta yalap e piu bangal e mat pi kaji o mat tahala marwe jing bam tahala marwe jing kta tahala marwe kam don jing bot bag ba ai ban kam la ka ba ai chu ki we ban ka bang chu am tang hala de kam ka apostol no apel lai pesan pi tanama kata ki bri ko ma du kris ki pala ka ci im joki pekalaru ya ka ci im joki we ikan mau haka gospel jong u Yohanes dan arpel katpra
bala tep il Yesus halum jing chalum jing tep kemarin mak telana tang step perangap pralej satu kalap Yesus kalau bak ciki parlok ong ngala yo iyo try ulami pat da sisa kali belong ye pia ngaru bala mat yo Chris bala iyo Chris bala experience Chris no ngala mat yo try to pil tip ye kene tabakas kabae kadai kene mialap te ngim ong te surat ko tangi ya saya yo blay bolong babaw la bahay nga kanya ta trabangim ong ki way pat ki brio ba mat sisa yo Chris ki yo kimban se kap ai ni aka gospel jong Yohanes lanang arpo way Yesus adu kata-kata Yohanes sa ubat bansanya ha kasadem Yesus ulam Yohanes ulamat ikaceng Yesus tapi iksi tibul talk kasi tibul talk na kong ba balai ka pipsar pa kitu si tijung pi kan tang kan ka jing uliyo ma de kajing Yesus kan yang walap yang sa pang kajing pi kato ka de kajing mat experience bersisa para kajo ka gospel Yohanes kembali ka Maria Magdalena Yesus mo upa Petrus kala celum jing tep Yesus dakila Yesus kala balap trial dami pada sisa baik nama kula mal Yesus kula kula keren bat ki ayu Yesus ha ki wepan para bagai nama kata ngilong balapas le jong blay ngilong bakar pang jong blay baliyo mat yo blay kai ka kamram jing mata nama kata kan mau jing mat pasisa yo blay yo isisa yo blay yo pasisa si kana blay kam ay ka ki wepan kanere balong ka hakok dai na ka daw ka gospel jong Matius nong khasan prag pila yo ai eru ya ka ki we pat kane ka jimpan pau ble revelation jong ble yangi ya ka jong ble ya ka jong long bang yo amad ide ben ai ya ka ha ki we pat kane da ka thong jing ma be pata suma satnat o trau long baba o to tip bo trau long baba mene ka jipule ka banga pule phi Stephen kong Petrus nong ba arla blay ulong baba kumno pitip kali amadu kumno ngatip ngali amadu tu kata jeng tok ka pa kum tu kumno ngaku apa ni tu ipi blay ulong baba ngalamadu tip ba phiru taman na makata yak jolong ba blay kane de balong kilo mat ai ki jeng mat jeng how blay ha ka jeng amala ka se jeng te ka jeng nong buat pasisa jeng ka de tang dangi lamat balai Israel tanga ki sawayom po Christmas po Pascha po New Year baki bay baki sikraw yami pai ba krore hari kata jano yap style no kama yap kita pelang sabar pelang kan bay you know ta ma ngimpan mat kasi how Chris pan mat jeng how blay pan mat kasi able ai hang ni te sulang kalong tang kajing buat briu sia song sit pai ba kulai pai ba dep nang to kala yap style pai ba ngaru ngayap ki balamat lamat do Chris kena serham kan khoi babuan ka balang kala kloi ban yap mater men sim ta yong menar ke si boram Stefan bakhoi hak apan riu tarik si boram Stefan bakhoi balayo mat Yesus le im kajing im Yesus bagi beri ke penyam yo ko pa ma be ke kim te be ke le Mabeke, kaya kane kalau mak Yesus kalau imej hikaya Yesus lalu baru hikaya ni kane. Dalam kata kecil mak Yesus, Yesus ide bandong kibreba alam itu. Kibai kede bandong mak ya kajeng yo mak jeng yo. Dalam kata ngapa kot kane. Kalau kecil mak Yesus ngemlong nong buat bapura. Ngemlong nong buat bapura. Itu long tang kerteng. Kalau kecil mak Yesus bat ya kibai pas ya kibai Ilayo kata kam dek jeng long nong buat. Kita buat besar ke ai. Ilayo ni ai. Barka roy ka pu ka peng ka pathe bare jengi. Nama kan to jeng ai pateng mo. Dikimi ka yengi, gingi ka peng song ka ngi ka pateng la pateng ka to ka jeng ai. Kur kum chu da kur kum makan jam sem. Hab dan kan ka jeng yo mat, yo swag jeng mat jalade, im swag jeng imlade ai ka ki wei pan. Kata. Nama kata ngapa kut ka step ko men ko para perlo be Jadi yo sikai sepang kena kasi yo mat yo blay. Atau pio mat yo blay. Lesingi pat yo mat. Nanti kasi baptisma lese malu mala tem nang tum doni im kasi im klam ni yang klam rukom. Pun bersakama. Keba omane debata supaya sing le eniam tanga kasi saw ayam lese
tak kisah terlin ni kisah kerau ini year Christmas ki Paskah ni tak panggil boleh game panmat dengan dua boleh bangin maju boleh banding la maju boleh ini ketu kasi maju ni banding la ini ketu kasi maju ni dan island ka kata de katong ka banga kwa banbu hakan ka step yana de kum no hikai pan ngau sam ni jikai bari jengah pi tanam kata tu ni persang ni kat la kat ya menta usnam ar hajar ar pulai ngan ngam celiu ke sing e yo blai hado bagi yo ma di open on ngala yo ma yo blai hak je dua je pi ngala yo ma yo blai je sula krem ni ngam ne hak je le je sik sakramen pi on ngala yo ma yo blai dan bat nga em pi kala ka sik em kala ka bai pat na ai ku blai ke bok ke wengi pi bau snam arajar ar pulai unong snam jing ma yo blai ma celiu male malu mala bam jangem bam malu mala ngi bam dak kadang haban dahun long kat balong ke sing bam dengan bam macam hatam ni kan ban biang kan cengkot ke bor jangan bam haban nak kedang teman-teman senam ar hajar ar pulai kan buat kemat cepi kumikin pera tu mentang senam ar hajar ar pulai long senam ubang sama saya boleh yang presitom yang terang ni angnut lek cerita ciki eke bayalam dengan ban terang ni boleh tu ai bagai jika yang mentang step kalau kau pelik ding papakan mau piang apa kau men kau para panangam jeliu banyu amat saya boleh pat island ke jiwa mat juga kibai pan tong itu wahau boleh bulan ai ngir ke jiwa boleh kurku ke doa ini boleh si bon boleh apa sedang kan yang step jong jika ini benang kong jengi kau nusnam ar hajar ar pulai ni kai ini boleh kau jika kajian kam banyu amat yang me jesu boleh jong ini ya rap ini bentroi sistem ben angnut ben seleng yang me kumalek kinar wasam yang lebatai mana keseliang terang yang ingin teriak yang terang yang ingin seleng yang me bat dang la yo ya me in ya lap ya me haki wei pat na la yo mat trau lo ma ba an ailam ye pi ya jeng ba ju terus je sukan rat me balapan rit ila de ba wan dom pri hakador ka da jeng kana ba ngedob yo mat ya me sau pa ai la ding mat ya me ai la ding ban a ya me ya ki e bang yo mat na me sau ba kar khu ya kan ne ka niam banang kong jong nusnam arhaja apolai ai nusnam arhaja apolai me kar khu ki pa baro basnap dan jika ini yang jangan mereka kuih ke Yesus nam temai bakman mereka jangan jika kuih jeme ayam dia jangan baru nani untuk sistem ban mat jeme balik lamat bisa ini kerja imbah bagi imbah jangan kan ajeng bah ke bapak ngipa ni kan Yesus dan me imat basun syar junam la junam amen try don ringkat bapi bagi jika kuih jong belai betul bo berak ukpa baru kon pamesim bakut kan her halo jong pi belai sibun boleh kurku ke doa ipi.